Thutha wa kiraniro gia President Uhuru Kenyatta gia kurikia waki wa kibaro kia Wang'uru mweri-ini wa keri kiambiriria-ini kia mwaka uyu, riu matunda ni manjiriirie kuonekana o kabora, murugamiriri wa kandarathi ino akigeria gutigirira ni akinyaniria ibinda riria beto kurikia wira uyu. Shukuru sana kwa sababu contractor amefanya kazi yake, na tumetembea na kamati ya development na tumerifika ya kwamba kazi ile inaendelea hapa ni nzuri. Kamiti ya kunyabara waki uyu igitongolio ni commissioner wa county ya Kirinyaga Jimmy Njoka yugite gukinyira riu gicunji kia 40% ni kirikitie gwako, na mutaratara wa waki uyu uratwarithio o ta uria uratanyitwo. Lile tunauliza ni kwamba vijana wawe tayari kutumia huu uwanja kwa sababu utakuwa wa manufaa sana. Tena uwanja utainua hali ya biashara. Kibaro giki kirege kubuthira muigana wa ciringi milioni 300 gigukorwo gatagati-ini ka ibaro nene kaunti-ini ya Kirinyaga iria iri na uboti wa gwikirwo micemanio minene, mbitika cia mathako matiganite na magongona mangi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.